harapan gampang. Apa kan jodoh SD apa? SD apa? Siapa anjap PHK ya bagi tanang. Anggap PD PHK, anggap bayau. Jangan berasa. Kati apa? Ya ka sayur lengkaki. Nakatene mae. Jangan bagi ponon sere. Tena pun pemasukan. Tena harapan punagaman ne. Jadi harus ini laporan juga haji dinas sosial ka kodong nana cini kana ciniki jandaiya. Iyo ciniki baje tena kana ya boy ai lengkaki nagappa miroy kana nagappa mi bayoa. Anggap mi bayao, anggap mi doe, anggap mi jangan kate apa? Manglabu sumene kakak ya lampai. Balabu su tomi doken fotokopian di kakak. Nate napa ne harapan kana apa jine mae? Senape kakak iya pare rokok canggoreng. Senape kakak ya labu su kasih na pali ika pampa rokok canggoreng. Tena namanya lapor. Tena harapan punagaman ne. Jadi harapan tak apa ini, Bu? Ya harapan ko rokane sembako. Mana itantumi. Nah, suruh tinggal di rumah. Apa di rumah aja? Tahu aja sari ki anu kalau nani tumi sih. Ngapa minne? Toy ramam punakaman ne. Tena harapan. Kita tinggal di mana? Di Boron Dalam. Lorong 2, RT 2, RW 2. Kecamatan Manggalang, ngapa minne? Napa tena bantuan? Apa dipakai dong? Mana makin embang dinas sosial. Nakana niya bantuan dinas sosial. Apa bantuan dinas sosial? Anggap tena harapan.